that? Watching, wow, madaming tupiin. What? Tatas daw. Ate, dalas daw si Fridas. Too tight, but you came and you turned all my days from dark to Where is this up? What color you want? Pink, blue, or green? Pink socks. Pink socks ako. Little pig was very lazy. He didn't want to work at all. And he built his house out of straw. The second little pig worked a little bit harder, but he was somewhat lazy too. And he built his house out of sticks. There were times when I thought I won't make it out alive. There were days when I felt like my head was on. The next day, a wolf happened to pass. A wolf happened to pass by the lane where the three little pigs live. Si Clark. Hello po si Kuya. Too tight, but you came and you turned all my days from dark to light. Now I see you and me till the end of all of time. I will go wherever you go, lay wherever you lay your head, breathe the air that you breathe, live the way that you want to live. What's that? Morning, Pugi. Nag-vlog ko ha. Sakit ba? Oh, Ngayon nakauna. Let's eat. Mama, pag-iwan daw ngayon guys. Mama. Hi. Yan, anak. Good morning guys. Hi, Ter. Good morning. Yun sa niya mo na, Mama. Mama, yun sa niya mo na. Yan na. Welcome to our vlog guys. Yan na. Today is Thursday. It's long day. Not Sunday. It's Thursday. How are you? Good sleep? Not good sleep. Do you want? Tanaw or gudang nipon?
Nang 애들이 잘못을 안 잘 타이를 이사학생 지원 예고 입시하고 자동이라고 그렇다고 그냥 하면 안 되죠. 잘못했으면 먼저 사과를 잘못을 인정 안 하고 오늘 입장만 변명하는 게 Murag dito pa gini ka sa Mida. Gani. Pero meron ba? oh, gata sugod eh. Makapagsugod na ko. Basta ikaw sa mukha, umiyak ka? Ah. Watching, wow, madaming tukiin. What? Tatas daw. Ate, gatas daw si Ida. Magligo ka na, Kuya Clark. Ligo mo na. Wait. Wait, okay. Eat na pagkaon. You eat the food. What is that? Bingo. Bingo. Ida, say good morning, guys. Bingo, mama. No, not yet. Still not in the good mood. Just woke up, Diday. Nagpilo ko, guys. Wala pa ko na human. Himata si Ida. Check sa ito ang Kuya Jaden. How are you? So good. Pugi naman. Wala ko si teacher. Pangitan kasi mong gamot. Why? What is that? What notebook is that? Okay. Nag-activity mi sa homeroom. Activity mo sa homeroom. Okay. Sa Aranpan. Isang daw ni sa Fraser. Okay. Sa Aranpan, mani. Ginom na kag milk? Okay. Wala pa si teacher. What subject na yan? What subject? Marita. Okay. Sunod ka, writing. Ma'am. English na mi. Okay. Magpilo pa ko sa balay ha. Din nila ka. Okay ka din he. Okay, bye-bye. Bye-bye. Pugi. Madagan na sa table spaces. Di out ko niliyang dito. Madali ko dito siya. Bye ha. Mata na sa Ida. Hindi ko po ang spaces. Kung di out ko dito. Hindi ko po. Okay. Bye-bye. There were times when I thought I won't make it out alive. There were days when I felt like my head was on too tight. But you came and you turned all my days from dark to light. Now I see you and me till the end of all of time. I will go wherever you go, lay wherever you lay your head, breathe the air that you breathe, live the way that you want to live, go wherever you go. Mama is done. Wait, what happened? I'm done, guys. Tapos Ida is... Tapos na din magligo. Ay, ganda talaga. Oh, smells so good. What happened to your ears? Okay. You want socks? Oh, yes. Okay. Where is the sock? What color you want? Pink, blue, or green? Pink socks. Ako. Okay, here. Here. Okay, Mama will help. Okay, sit down. Sit down. Yes, sit down. Hana, Happy puppy. Happy puppy. So pretty. Guys, come to bag. Hi guys, welcome to the vlog. Come to bag. Show them. Oh, is that how you show your socks?
You like that? Yes, Yes, you like pink socks. Okay, ikaw ang baba. Ayan. Uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Bye-bye. 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 Bye, guys. Bye-bye. Guys. Bye-bye, guys. Guys. Bye-bye, guys. Bye-bye. Where are you going pa? Huh? Where are you going? Tara, nakita lagi na ako ang Gray. Gray lagi na, mama. Pakita na ko ng Gray, mama. Asa ing idang ma? Sino to sila? Ay, ito ara. Sa tikas. Park? Yes. Kung man to na tao, dada. Si Ida. Bye-bye, Ida. Eda. Bye-bye, Eda. Bye-bye, Ida. Eda. Bye-bye. Bye-bye. I love you. Dada, kabalo lagi ka mang dirt kan Marshall. Sila sa imo, Clark. Nye. Hina daw si Dada mag-order ba? Order ka, Makda? Ikaw? Erky, mag-makdo ka? Hindi mo gusto. Koklo? Coke milk. Coke spaghetti. Wow. Very good. Sit na! Then, tip bell. Done. Okay. Very good. Uy na. Uy na. Wala na makdo. Ha? Ha? Wala na makdo. Uli na. Naay na makdo. Nang kabadget pa. Siyambros ta. Uy. Nadungog to ha. Bantay ka. Nadungog to ha. Ano to? Siyambros. Nadungog to. Singan. Ha? Singan. Dili. Diyan nga ni Clark. Clark, pogi si Dada Clark. Ah! Tik-atik. Dili na siya mutuon nak no. Sumbangan ka, mama. No, that's Ay, bad. sumbag mama. That's bad. It's not bad. It's not bad. Why? Why? It's not bad. Clarky, init? Ah? Oh, traffic is real. Mama, palit og rainbow. Traffic is Pagpalit, real. pag-color ang rainbow na si Marcel, mama. Mama, Tama na to? Unsa? Nauyog-uyog pud ko. Update lang guys, hindi pa kami nakauwi sa bahay. 4:13 na ng hapon and then ayan. Dito kami sa Matina. Nag-ask kami kung nandyan na yung land title kasi it's been 2 months and wala pa ding update si ma'am, so pinuntahan na lang namin. Ayan si Dada. Ayan siya. And nagwagi ang aming bata. Meron kaming McDo dito. Pero kumain na sila. Tapos na nila yung spaghetti. And then si Dada meron coffee. And then waffles na hindi niya kinain. Kumain lang siya ng spaghetti. And then antok daw yan siya. Ako din, antok ako. Kasi yan si Clark. Are you okay there, Clarky? Ayan, yes. may coke float siya. Dalawa, yung isa kay kuya niya. Tapos price yung binili namin para kay Ada. Sa akin wala. Mag-ano lang ako. Mag-black coffee lang ako sa bahay. So, hinintay ko lang si Dada din. Uwi na kami. Yan na siya guys. What's the update? This is the kuan transfer of title tax. Pero wala pa ang title. We need this to process the title pero naka-ROD na. Napasa na sa ROD. Okay. Mga pila pa daw. Months. Ambot basta weeks na lang. Weeks na na lang lang. yun. Ready na ka? Yeah? Sa payment. Ay,
Ready kayo? Okay, let's go na. Uwi na ta. Pinandaman. Nandaman. Nandaman ako ng face mask ni Gamas na. Where's mas? Where's your face mask na? Gibalik na ako. Kano lang? Oh. Ay, okay. Pinakagula ko ng face mask ni Gamas. Mama is open. Additional pa ni sa bayaw doon na. Mama! Mama! Oo. Additional pa ni? Mama! Mga 80 It's plus. open Di. the door. 70. Oh, Mama! It's open the door. Okay, 70 ma, 70. Ha? 70 ang kulang. Plus ka ni. Plus ka na. Sa mga 80 plus. 82. 80. Oh, 82. Sige. Ano, okay. Ano, ulit na ta. There, people. Ano sa ito? Makalat. Ay, ito talaga na pang sagbo. Ayan, from there to doon. Gibaha. Gibaha. So, kailangan siyang pabunuhan yun sa next first quarter of next year. Laki niyan, 400 plus square meters. Ayan, hindi ko siya pinaalis. Ipapagitnaan yung aming lote na walang bahay. Ayan. Ayan. Save lang para magkabahay. Pag inahin mo din. So sexy. Is that the Mama? Dada, so sexy. Yes. Yes. You're sexy. Ha? You're so sexy. Char. Dito ta. Pabunuhan na to, no? Next year. Next year, Jud ma. Okay. Makagit, ha? Siguro mga 50,000 anak ma. Okay, makagit, ha? Agin. Okay. Sure ka? Ayos sa dada! Ayos sa! Why? Magsipils ako! Oh, sorry. Sige, pag seatbelt, go. Dali, dali. Dali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Let's go. Wala pa 11, Mama! Wala pa 11. Let's go. Hi. Mommy's home. What? You want shake fries? I mean, twister fries pala ito. Yay! Wala man sleeper yan, oy. Wapang baby. Hey, Mama! Mama! Hey! Yes. iPad na or Huawei? No. Dili na iPad, dili pa na Huawei. Hi Sabihin na. guys, namalingki si ate. Sabihin na, Mama! Ako na drive. And then, nagubaloban sila. Ano? Kulit kayo sila. Si ate na dito sa ano. Nag-cash in si ate. Tapos diha siya nagpalit og lamas. And, ayun, ako driver. Wala si Dada busy work. Wala si Kuya Jayden, kaya nagsilingan, nagilingan. Hi! Off na na to kaya. Update lang, update. Asa ni Scarky? Naman yung Scarky. Kana pila. Pila ang kape isa ka. Sana sa kanang hinog kayo. Watermelon na lang guys, and then tapos na kami. And then makulit na baby girl here. Are you makulit? Are you makulit na baby? Puppet! Puppet! Be, makuyo kayo ang mahal ko. Smile. Mami, manindot kayo ang nagpalungo Okay. ng suga, makusi. Hi guys! Bublo ang kuan. Hi guys! Welcome to box! Welcome to box! Ay! Iyaw! Ayaw, guard. Iyaw ka! Okay, on. Oh, anya na. Hi guys! Welcome to box! I-on sa. Hello! Welcome to box! Wala, nahulog. Karki, ina. I-on sa. I-on sa. Nanang!
Tanawa sa ang face ni mo, dali. Dali, close na ang vlog. Dali, Inom close. ko tubig. Ay, naman sa water, kuya. Ihatag sa kuya. Dali na, Clark. Sleep na tayo, Clark. Yung mga bata. Kasi, maaga pa kami bukas. Meron kaming second dose ng vaccination namin. And, may school pa si kuya tomorrow. Last school day kasi tomorrow is Friday. And lobat na yung camera. So, say good night, Ida. Good night. Good Bye-bye. night. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Oh, Ding. Bye-bye, Clark. Bye-bye, guys. Salamat si Dada. So, ganito namin yung vlog dito. Bye-bye. Say good night, guys.